Wes terlalu deh. Oh, kalah dadu. Hah? Ya. Tenang iki tenang. Apa? Jadi mau tugas iki dul. Iya. Arepmu iki. Mau kira. Hei. Tetap lah, kono suatu. Oh. Masak dulu. Tangannya kan diceplok iki gak ora. Aku tak takkan kalau syuting ya apa. Sopo? Syuting. Nangane tak mau ceplok iki lho, jadi sadar yo. Kenalane saiki Eli sok mungkin yo apa namanya itu. Nah itu syuting idolaku kok kan yo. Hah? Lek ketemu kamu. Oh, yo kuwi. Oke, Bro. Ketemu aku nopo wis. Betul. Minggir. Oh. Nak minggir tabrak. Yo. Arif, Terus. Salah aku. Rata kok. Aku. Iya, idenya sebenarnya rata-rata itu. Iya wes lor betul.